Ona-ke Mahlalela engikuthandayo ke nakho uthi uNkulunkulu thembela kimi yonke into eyenzakalayo ubothembela kimi. Kusho ukuthi ngamanye amagama ngoba mina nawe usidalile kufanele ukuthi sithembele kuye. Mangabe unenkinga thembela kuNkulunkulu. uNkulunkulu uthi sithembele kuye ngoba sidalwe uye. Yabona uSathane uyakusebenzisa Mahlalela ngoba vele uhlale against izinto zikaNkulunkulu. Akanabo abantu bakhe uzosebenzisa thina labakaNkulunkulu. Ngiyizwa ngithini asingene esontweni sikwazi ukuthi sisindise imphefumulo yethu sisindise nabanye futhi. Ngiyizwa Mahlalela. Ngisalale ku-radio pastor mana kancane. Abokufika azana nje labantu. Ushathathe isimo sisathu lokwamanje amaphoyisa asiqaphile. Kunekhumbi efile ukuhlafuna abantu bokufika. Kubakhona umzamo wokuqala endaweni yasondeni kulevel lento. Sivumelana nomhimbe ukuthi kuyofika umhlangano ophuthumayo bafuyana ukuthi sibheke ne-approach eyodwa kwezolendo yonke ukuxeka nokungahambisani nalolu hlelo lokwenza ezawezinto okuhambisana nokuhlafuna abantu bokufika singafika futhi umbiko kubo bonke Antu yezwa ke pastor. ukuthi sisele nokuthi siqale le ndlela yokuphatha abantu bokufika. Yezwa sebekhulumile la. Kanti abantu bokufika ngobani? Hayi man Mahlalela man. Kanti baphinde bayeqala yini futhi lento le? Kanti uqinisile? Hayi i-wrong lento akufananga bayenze man. Sama Africa sonke nje. Hayi twa kuhlasela abantu bokufika. Mona usithi ngidinga umsebenzi ngiyawudinga njani kunje? Ngokufika kade mina. Hawu. Umsebenzi? Wawona nje awufuna umsebenzi man. Awufuna angithi uyezwa kuthiwa amaphoyisa azosiqaphila isimo. Manje usabani? Futhi bakhuluma indaba zokuthi kuthiwa abantu baseZimbabwe banikwa ama-permit. Mahlalela le ndaba ama-permit abakhulumi ngawe man. Wena bowungekho nje isikhathi. Ngimzwile phela ugigaba. Usho abantu kade bekhona la. Abantu abawathola ama-permit before hayi wena. Iphepha lami lela pastor uzange ulibonela. Kule photocopy yami lapha e-ID isithupha sami ngabiya layo. Futhi amaphepha apho kangwazi mina usho ukuthi ngiwathathile ngawathatha ngwayisephi. Hayi ma pastor. Futhi ngamanye amagama usho ukuthi ngithathile mina ilokhuzana yakho. Anzange ngisho ukuthi uyithethe ngoba iyabona ngabiya la iphotocopy yami yesithupha. Manje ngiyibona ngathi ngiyasho. Akwaziwa phela pastor uyakwazi uthe umuntu wonke maybe afuna ukubona phela i-ID number. Awena uzichithela nje isikhathi ngiyakutshela mina. Ngangikwazi ukuthi ngayifaka ngaphi iphotocopy yami. Kumbe yasala kuba phone. Mhlawumbe kangazi ke mina ngizange ngiyibone. Ngiyahamba baba ngeke ngimele nodothi mina le ngiyahamba ngeke baba ngiyahamba ngeke ngeke baba ngeke mina ngikhanda ngimele nodothi mina la unini ngiphila kakhulu ngumntwana ofuthi nami ngeke ngeke yo mina ngiyahamba ngiyakithi ngeke ngimele kunini ngiphila kabuhlungu ngicela ngihambe ngiyakithi ngeke ngiyopholisa ikhanda lami kunini hawu mina ngumntana omuntu nami ngiphila kabuhlungu la ngeke ngibona kancane sifonela upastor mhlawumbe upastor uye ungasinceda upastor uzosinceda ngani upastor baba uzosinceda ngani upastor hawu ngeke ngibone mina sikhulume nopastor umuntu phela nani kunini ngikhathele angisafuni ukuthi ngikhathele ngizwile